Yan yaro batundon buro man lakapor. Yang sakramen bakardam garwan berlomle. Yan yaro batundon buro man lakapor. Yang sakramen bakardam garwan berlomle. Yan yaro batundon buro man lakapor. Yang sakramen bakardam garwan berlomle. Kabrom happa badha kunudun simbaku. Kebalan Allah kemamelen ko cemenda berbara borcunam lajunam amin. Pagkateng ko pa kun lumisim bakoy. Amin. Ko pa jome. Mahamne kalau kabakor kabeteng jome. Kanwan hima jome kanwan kamon jome hakagendeu kumahamne. To ayang imenta kajimbang jome kabahalasi. Patamapiang kiri-kiri jome. Kumbagir mapiang dasmiani. Perwadani yang syagajin pensyawi. Hendrete pelayan yang abasmi. Amin. Kublay ko Maria. Kepada kecingga ye putraya dunar berhala kerkuya panah bidang kerendai. Pada kerkuya sawa po jampau Jesu. Maria bokoi bukuni jangule diluai negara jungi kenambau. Minta berkabur kecingya jungi amin. Ngangit. Hau blake babadan warbaro. Menonta komnen berkendeu. Pada Jesu Kristus kun mamarwe jumu. Putraya jungi ya balapan mesia bakoi. Ya balakana karia kesuli. Ubanashale benhambo patius pilatus. Rasana namayo ulia pratepyo. Ubanashaki bayam hakasni kablayo lami pakibayam. Ulaki usapne musyong syakamono blake babadan warbaro. Nantan wan pabanishaki bayam. Ngangai kaman sewa kod hakabala talingi kod. Hakajis lokli kod hakajimi mabiyakipong. Hakajimi patkedo hakajimi bom jukod. Amin. Ko pa bom jukon. Naterwa ya kamet berkasnya. Kamen siapa jilau blay ukon barde jommi. Utrai kan rajuni Yesus Kristus. Manbember kata ki pop jommi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Namar kajung shashito mako disajung. To isne yangi berjaga berde barokawai. Uktabam jukut. Ngaterwa hamle ya kamen berkasna. Kamen siapa jilau blay ukon barde jommi. Utrai kan rajuni Yesus Kristus. Manberian berdagi pop jommi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Nama kajing syashita bako desa jomo. To isne yangi berjaga berde barokawai. Okpa bam cukut. Ngaterwa me ya kamen berkasna. Kamen siapa jilau blay ukon barde jommi. Utrai kan rajuni Yesus Kristus. Manberian berdagi pop jommi berjaga berde barokawai. Namar kajing shashitam bako desa jomu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bako desa jomu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bako desa jomu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe.
barokawe. Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe. Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe. Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe. Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe. Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe. Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isene yang ibadah kaperte barokawe. Kukpabam cukun Nadrahami yakame padasnam kamansia berjilok le ukumbrake jome utrai kadrajungi Yesus Kristus Maryam lebdaki popjungi kaperte barokawe. Namarga kapkodisa jongu. Tu isne yang ibadah bapa Tu isne yang ibadah bapa kibashito Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isne yang ibadah bapa kibashito Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isne yang ibadah bapa kibashito Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isne yang ibadah bapa kibashito Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isne yang ibadah bapa kibashito Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isne yang ibadah bapa kibashito Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Tu isne yang ibadah bapa kibashito Namarga jing shashitam bakodisa jongu. Kojing is dan kapat ni ta kajing ngashnya hame kojing is nejing blai bayada yang ina kading ducha ngashnya hame kojing is nejing blai ka tiar kajing telaba mot kinong pop ba edo non ngashnya hame kojing is nejing blai kajing lingo ki angal ber kajing bam sampang kiri khoi ngashnya hame kojing is nejing blai kajing bang sampang ya kajing maya blai ngashnya hame kojing is nejing blai ka passe yang ina kajing jingja baro ngashnya hame kojing is nejing blai ka tolong kajing super kajing kemen jongi ngashnya hame kojing is nejing blai ka ba khot yang ina kajing suda sha kajing embassy ngashnya kojing is nejing blai ka ba kan thop ya baro ki matti jong ngashnya hame kojing ko pan snget jong ki chen thau kojing ha ka ba baro ni ngashnya kojing is kojing bathyang kito ki baling amin sia kojing kermen kojing is nejing basam ngashnya kojing nejing blai ki kam ngashnya hame nambat ko batuet na no chung jisu bandong kathme ke jinsin ayami ngashnya hame us nambat ko batuet na no chung jisu bandong kathme ke jinsin ayami ngashnya hame us nambat ko batuet na no chung jisu bandong kathme ke jinsin ayami ngashnya hame. Eucharistic Jesus, we praise and thank you for the gift of this day and all the blessings which we experience today. Thank you, Lord Jesus, for being with us all throughout this day. As we are in your presence, we completely surrender before each one of us at your feet for your blessing. We surrender before you, Lord, all our personal intentions and the intentions of this retreat center. Pray for our fathers, Father Nicola, the sisters, and all the co-workers and all those who are working with us.
Loving Jesus, bless each one of us. Fill us, Lord, with your divine spirit, so that we, each one of us, will be a beautiful instrument in your hands to spread the Eucharistic love far and wide. We pray for our Holy Catholic Church, our Pope Francis, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. Loving Jesus, increase our faith in you. Unite us together by your love. We pray for the whole world, especially the warring countries, Israel and Palestine, Russia and Ukraine, and all other countries. Jesus, you are the Prince of Peace. Have mercy on them, Lord, and give them the grace to change their way of life and their attitudes. For our country, all this, to be all kinds of practices. We pray for all the youth all over the world, especially all those who are addicted to drinks, drugs, sex, all kinds of habits. Jesus, forgive their sins and fill them, Lord, with your discernment. Discern you and for your greater glory. We pray for all those who are asking our prayers and all those whom we promised our prayers, especially all those who are joining us in this online ministry. Loving Jesus, grant all our heart desires. If it is your will, fill us, Lord, with your divine spirit. We pray for our parents, dear and near ones, all those who are at home, and all those who are struggling to live. We pray for all those who are at the point of death. We pray for all the departed members of our family and all our dear and near ones. Forgive their sins and accept them, Lord, in your heavenly abode. We pray for all those who are sick and suffering, affected with cancer, kidney, liver and heart problems, all those who are with the contagious diseases, all those who are affected with HIV/AIDS. You are the great physician and the healer. Extend your mighty hand upon them, Lord, and heal them from all kinds of their ailments. We pray for all the children, those who are wandering around. And we pray for all the kidnappers, those who are kidnapping the children and misusing them. Loving Jesus, forgive all their sins and give them the grace to change their way of life. We pray for our parish and all its activities. We pray for our retreat center and all the forthcoming programs. Be with us, Lord, and accompanying us all throughout our life. Once again, surrendering before you all the intentions of ourselves, all the intentions of this retreat center, our parish, our school, and each one of us, surrendering everything at your feet. Once again, we raise our hands and we raise our hearts towards you and give you praise. Hallelujah. kepada
engkau mencipta bersunam sunam amin. Korona kamu Yesus. Tuhan sendiri Kemarian merapi Kristen. Tuhan bertanya Akhirnya kau kon dalam sembah kuat. amin. Ene royo tra Yesus Kristus. Sunam amin.